Linda Mama, free maternity program. Akiaria ari mwena wa Baricho kaunti-ini ya Kirinyaga, Minista wa Urimi Mwangi Kiunjuri ni orĩtie atongoria kĩama-inĩ kĩa Jubilee manini ũtiganu wao wa gĩũteti na mahĩmbĩrie ũrũmwe na kũrutĩra Kenya wĩra marĩ kĩndũ kĩmwe. Rais ametangaza kwamba tuwe na Big Four, kwamba hii miaka minne inabaki tukae pamoja ili tufanye kazi, na hii kazi itafanyika kama tuko na umoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Na kama tutakuwa pamoja tukiwa serikali ya Jubilee, tuwe ndugu na danda, tuelekee hii safari pamoja, tutafika. Na hakuna haja ya kutengana, hakuna haja ya sisi wenyewe kukorogana. Kiunjuri uria uikitie muhua wake riri kuri na muhu wa njatukano kiama-ini kiu neugite ndugu ya mutongoria wa bururi na munini wake yumite haraya noguo ndibatie gutharario ni maundu manini maria mareyumiria. Uge wake ukinyitwo mbaru ni murugamiri wa atumia kaunti-ini ya Kirinyaga Wangui Ngirici na seneta wa Laikipia John Kinyua. Mumenye urugari ni uri heo, urugari wathe ni uri ki ni uri na gutire kimera kuri kia njahi, kuri kia mboco, ona kia ndego kiri okuo, ona kiri yake kia mwere, imera iroro wega muno makiria tondu ona kuona kimera ti kuria kiro ni giitikaga. Mtu angaliwe vizuri, mtu yoyote lifestyle audit, kila mtu angaliwe vizuri. Ndungikorwo we ati urandikirwo ira umuthe ni uraka nyumba guko guothe ka uraruta mbeca ku. Atongoria aya ni marathire na mbere kuga urumwe wa kiama kia Jubilee niguo kunyita itemi inene hari kuhingia itugĩ inya cia mutongoria wa bururi, makiuga ari othe mena mucoro wa kugayukania kiama kiu no iroto mari nacio. MP ma Kirinyaga ni tura support President witũ Uhuru wa Kenyatta uborone wake kana agenda 4 yake ya gutwarithia Kenya na mbere. Iria gitugucokeria Deputy President Ruto uria twanyitanite na President Uhuru kuma 2013 2017 tukwenda mathio gukinya 2022 mundu uria akaingirira kuga Ruto ni mararua na President saigani aci. Ciĩgiĩ cukari wa ngungo na ngukumio, Minista Kiunjuri ni arahithũrire maabithaa kuma rũhonge-inĩ rwa ũthuthuria na arĩa wabici ya mutongoria wa thitango cia mũingĩ ni maratabania ũthuthuria ministry-inĩ yake na arĩa mekũnyitikana ni megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Na wale ambao wanachunguza maneno wanaendelea kuchunguza. Wacha DPP afanye maneno yake, anti corruption wafanye maneno yao, na tukiandika yale wanafanya pia tuandike ile miradi ambayo inaendelea. No arathire na mbere kuithura ati thirikari na igite keheri-inĩ ciringi bilioni 1.5 cia kũgũra arĩmi fertilizer mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna na ĩrĩa gũkinyĩra arĩmi ica ikuhĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.